Foto diimaa foto sana abdii geetachuu bakka ta'e wayiitti kaatee turte foto kana. Diimaa wayiitii fotochi manuma fotooti achuma godheetanii ijoollee wajjin firaa maatii waliin ka'ee keessaan qofa baasanii gurraachessanii ni kan kaateen harka kootti akkanatti hidhee ni kan jalala biyyi isa siin jettan sanaa miti isa biyya bakkeetti dhagaa turree miti. Dhageessanii yookiin immoo ammas immoo biyya galee mootummaa maal ta'e ani deeggaraas miti mormaas miti akka nama tokko biyya Itoophiyaadha ilaaluun dhufee gara baadiyyaa keessa yoo haati kootiif abbaan koo jiran illee qabriidhuma jalaa ilaaluun qabriidhuma jalaa zayyaraa jedhuufanni gara baadiyyaatti gadi bu'ee baadiyyaa keessa ture erga piroosesii kiyyaa waan tokko fixadheen booda falaanan galee wallaahi galuudhaan ture maaliif masin beektaraati kootis abbaan kootis beektiin kootis manni ona manni keenya tun sin agarsiisee siniif ammaxxansaa manni turkitti beera manni ona manni haadha kootii an dur beeku suni manni ho'aan kaleessa keessaa haati kootiif abbaan koo nagaatti jedhanii bu'aa keessaa na geggeessanii yeroo nagee ilaalu onee jira bakka jalatti qabalamanis immoo arguun dirqamaa carraa kanaan yookaan bakkitti deebi'uun beekamu jedhan deemee mana haadha kootiif abbaa kootii ilaalee qabrii jalaas dhaqee ziyaaree halkan dhaqeen ganama ba'e kaleessa galgala dhaqeen ganama ba'e carraa kanaan immoo akka carraa ijoolleen godina Jimmaa aanaa Sattammaa magaalaa Gaattiraa bulchitoonni ummatumti godina Jimmaa aanaa Sattammaa magaalaa Gaattiraa waan ansiniin jedhu hin qabu dhugaa gaaraa haga godhaatti na waliin dhaabattanii akka sanatti keessummeessitanii tuunan inni waliin dhufaan jiraatu hin jedhin keessummaa ani biyyuma koo keessatti akka sanatti kabajanaa gootanii jechuu keessanii fi kabajanan isinii qabu wallaahi guddaadha keessattuu dargaggeetti qeerroof qarreen godina Jimmaa aanaa Sattammaa magaalaa Gaattiraa keessatti argamtan dhugaatu isin hin jirre waan ammaraadhu wayinatti fakkaata ture na bira dhaabattanii akka sanatti haatitti dhimma sana keessummeessanii galatooma yoo rabbi jedhe viidiyoo isin hojjedha akkaawuntii dhimma koorratti feesbuukii tiiktook irratti viidiyoo hojjedhe isin galateeffadha. Ni kaan immoo ijoollee hiriyoottan koo waliin guddanne Gaattiraa keessaa waliin baranne tuusin arguu barbaadanu akka carraa ta'e xiqqoosii madaan qaba akkuma isin beektan akka naannoo koo abbaa koo jaalladhu isin ragaadha biyya abbaaniif maangoo keessaan geggeessan keessatti deebi'ee immoo dhaqee yeroon jala dhabu xiqqoo natti dhaga'amee jennaan baafadhe achi. Kanaaf inni halkan tokkitti halkanuma sana bulee garuma subiidhaan makiinaa kontiraataatiin ba'ee isiniin jedhaa dhiifa manaa godhaa warri tu waliin argin baane dhiifa manaa godhaa isiniin jaalladhaa isin obbolaa kootii eenyummaa koo addaatiif. Hiranii wajjin singiimii taphadhu as teessee ilaalaatu ta'e naan wallaahi si ilaala. Idris Jabana maaliif nuti hin qabu? Idris Jabana natti waliin golboloo kii darbara. Ishi asitti nu jiru kaaraafani. Jooniin intinaa keessa kaatee deemu. Ishi. Achumaanii hiranii wajjin singiimii taphadhu argitu hin jedhee isaan maal godhu fooyyinaan satti kan galchitu naamu. Wallaahi saalfadhi nan saalfadhis obbolaa koo akka namoota gurguddaa. Walumaa galatti rabbiin waa eegooti miidiyaa irratti godhamaa ture wanni gaariin hin jiru. Rabbiin waa eegu sinin jaalladha kabajamaa ani dedamne nagaa kooti akkasii sinin galatooma. Boodatti fufnaa galgala. Sinin jaalladha galgala yoo haalli mijate yana jiraadhe abdii wajjin irra deebine yookiin raayii fiduuna yoo nimmoo sin jiraanne garuma keessaatiin sinii deebisa boona galchime. Dangalcha. Dangalchi boona galchime. Garuu daqiiqaa tokko qofa sagantaa guddaan qaba ammaan. Maafa sitti buta gaastee mutu jabanaatti bu'ee kadhe. Ashkabat. Shabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua ko Shabia no. Tata kurajo marze Shabia mana. Ata Shabia awda wadda kalb. Ana yallo babbo ta gaba Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndanta alon biye no nji. Gilsihin mistarikin hullu ለህዝቡ ማውጣት ወላሂ ወቢላሂ ከይሮስ መለስ አንተ ያን ቪዲዮ ካላነሳ ወላሂ ከኤርትራ ጋር ጠላት ካላደረኩ ነው ይሻለኝ እኔ የጓደኛ ምስጥር አላወጣም አንሳ ቪዲዮውን ታነሳለህ ያለበለዚያ ሻቢያ ጋር እኛ ሰላምታ የለን ሻቢያ ጠላታችን ነው ድሮ አሁን ጠላታችን ነው ወደ ትግራይ
የትግራይ ልጆች ወንድሞች ናቸው። ሻዕቢያ ማለት ጠላታችን ነው። እኔ አገር ገብቼ እኮ ኢሳያስ የሚባለው ሽማግሌ አውሮፕላን የኢትዮጵያ የአዲስ አበባ አውሮፕላን ኤርትራ እንዳይገባ ላይ ጭቃ ምን አባቱ አለው? የኢትዮጵያ አውሮፕላን ብቻ ነው ኤርትራ የሚበረው። የትኛውን አውሮፕላን ነው የቆረጠው? ወደሸን ሙጣ እሺ ቦናኮ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሙቤ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሲደወል አንተ ሀቢቢ ላ ኖ ሙቤ ብትሉ ኖ ሙቤ ትባሉ እና ከኤርትራ ጋር ዝምድና የለንም። ቆይ የኤርትራ በጣም ወዳቸዋለሁ። እንግዲህ አማቲ ደምተ ቆይ ሙባረክ ነደገፈዱ አንዱ ጋጅርቱ እንዳበደ ላ ደገፈዱ አከረም ተኮትቲ ወል ከበኛ ሲከበጅ ደገፈዱ አኔ ቆሳ ከነደ ወላሂ ለዚም አማቲ ደምተ ባተ ሞይ ደምተ ባነ ተነኮ ፈነቲ ወላሂ ቦናኮ ወላሂ ነጋዳኒ ፎቶ ከና ሽሮታ ወጅን ኢሪዮታ ወጅን መጋላ ጅማ ከሰተን ከኤ mana foto cha dini simbe ka era kalandura dan foto tergi jibani ida meja de katina chani kurache samale antara foto jini ke foto ke sai to ke sana me matansi dagay fado nama garte nama narat share ko de amma sirat share ko da oti katte ani sura ummat burjajo mai basu da male ka kazina anar ke oli tirame dagay fada jara ke nagara jara kazina anar ke oli tirame ma yeran wata live resene ummat kana du bachatin tore dagay fado ummat ara du batatin tore ummat soti ke sattu wallahi ajiru kana narat da wala marra sadi mo afun narat da wala ni live rana basan mubarak hidame jira arga jira bar mubarak hidame jira mana hida kes jira mal tayte hidame akuma wasa jecha ko kono dagay fada sura hidu nabi jira jul mubarak hidame jira mal tayte hidame jira kenya muciyo lelle mo lelle yara muciyo san tu hisi sise isitu hisi sise da dagay fada wasa kenya bona gadi bay hawasa लाइव का यो वल्लाह साबी के तिंगले अमते मनु बात लगे साबी के साबी यो ले जाला यो इतवरा बा मे माने केती ना एरगा में कोनोला एला वीडियो का करता ला वीडियो तो सा देखा फुट मना एरगा में बोनानी मरा ताजरा नंजते बोले तिंगो वल्लाह सी यो ले चला बता तुरन हिदम को मालूम तो कोफा namni callu mai debe ba bakke ke sakaw mi hidaman juru bona ko wala situ ke salama fa mo si fanda wala sa dafari mo wara hidana hawe jalo ma fatawu li hilti atetu mo namni si daga wonji makasi to amu barbadu blo hidana bra li hilti jedam tu mukarraka am te chuda tu biya na jalate mukarraka ay fude nanna kabaja do barti fi male lakinga chankana blo ke fara gorera yoni si arab si amas do tinga de alimo ube mal do barti unda rasuda mal ni kana fi apasiter kes barera yo kam barate mo ke sawali na sunna atina jiratu bole sa ko ali akka ti aye gala to mane atina naga tawda ane moratti bani sagale si tawda bun kan ko de nyu fille ota te dugara dabade dugab sagale ta ane kaate kaliti yu mana kan ko gurba ko wan to tayenna itti gaafata ummata ke ere wallahi si mesanu mana ti wa me yejuda kanamu ati bagarabbi faya ke si kenni adalle barulle yo ta te kasagalen bilbilani natti bani miti guyala ma wallahi ranjirto ane wonti shakkina ti taye kalesa dengar darah ulani roti sila garani be tawan ta te kanara da badde sagale ka dalle sagale ta borunde sagale ta da bu yeccu dan kana ati rabbi faya ke siya ke no makka dem te rabbi siya gaw undi ke sano hawasa kenya ayo amar badde jettan mubarak obole sakiya ul jalada obole sakiya ranatti ana wojede so banjira mu yeccu da kana adalle borunde yo ta te nama kanara wolindi mu yeccu da bugara da bana jecca gocca nama do wadi to ko juru bona ke fatti fanda wala nama to ko wolodi indu e jalan turema misi da walamne ma wa me kana jecca jira wallahi lazim bar wa me kana jecca te indu e jada mesi ma miti sana wonta no njuro anin dole si nanjira bona ko namani wolori na sinje tallo mai disi ajalan baba rabbi jendu pada idris metabalo shabia ማለት ነው አባትክ ኢሳያስ የአንድ አውሮፕላን ብቻ ነው ወደ ኤርትራ የሚበረው እሱም የኢትዮጵያ ነው እሱም የኢትዮጵያ እሱን ደግሞ የኦሮሞ መንግስት እያስተዳደረ ስለሆነ እንጂ የሌላ መንግስት አየር መንገድ ረብሻል አይወጣም የማለት መብት አለኝ ከመሰለኝ ደግሞ አይ ልጁ ጓደኛዬ ቢሆንም አጥቷልና መንግስት ይቅርታ ማለት መብት አለኝ አንተ ሻቢያ ምን አገባ አንተ ምን አባገባ ውሻ በቃ ሙቤኒ ሚረገ ሰገሌ ቦናቂ የገለተው ንልፋዱ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ወንድም እህቶቼ ላይቭ ከነን ጭፋ አሁን ሰገንታ ጉዳን ቀባ ሰገንታ ሰነ ትሪብኔ ቦደ ላይቭ ሴና ዋይ ዲማ ኦቦሎተ ኬኛ አርሲፒ ባሌ ሰናፍ
አሁን ወይ አርሲ ወሎ ሰናፍ ጃርሱማ ቀብና አምባይን ሲንጃላዳ ሙቤ ሰላም ነው አልታሰረም። ይሄንን ልነግራችሁ ነው። እህታችን አሲያ እዚህ ጋር ነሽ። ሙቤ ታስሯል ተብሎ አጀንዳ ነበርና እንዳልታሰረ እያረጋገጥኩኝ ነው። ጅማ እኔ ጋር መጥቶ እኔ ጋር ነው ያለው። ይሄን ልነግራችሁ ነው። በጣም ወዳችኋለሁ። ማሰላማ በኋላ እንገናኝ።